Reka ntangiye mbasuhuza kandi nizere ko mumeze neza cyane mwebwe aho muri hose muce bigiye bitandukanye. Ndaguze cyane uri mu majyepfo, mu majyaruguru, asazo n'uburengera bwaryo, namwe mwese muri mu mujyi wa Kigali hanze y'igihugu abasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Nizere ko mumeze neza cyane. Namwe mutameze neza nizere ko mugomba kumera neza, kuko ibyisi ni gatebe gatoki, kubera yuko umunsi ushobora kubyuka umeze neza, ejo ukaba umeze nabi. Bisanzwe bishyikira ku muntu uwo ari we wese. Kandi basuje cyane, mbahaye ikaze muri aya makuru y'ingenzi akurikira. Turaza kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye. Ndagusuje cyane wowe wakoze subscribe kuri Rwanda Media Info. Nizera ko utarayikora nawe ari wo mwanya kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kora subscribe, umanuke gatoya werekeze kuri like ndetse na share kugira ngo ibiganiro byacu bigeze kure cyane hashoboka. Jya muri comment utwandikire igitekerezo cyangwa se icyifuzo, hanyuma ubundi tubikurikirane gatanu ku kandi. Muri aya makuru turaza kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwahoze ari ubwa Zaire, birumvikana ni Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kubera ikotaniro ry'imirwano. Muri aya makuru kandi turaza kwerekeza mu bice bigera muri bibiri byafashwe na RFC M23 intare za Sarambwe. Ni muri teritwari ya Uvira, hafi y'umujyi wa Uvira, ni mu birometero bigera ku 30 uvuye mu mujyi wa Uvira. Ibyo bibaye kandi nyuma y'imirwano yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, aho iyo mirwano yasakiranyije abarwanyi ba RFC M23 intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, aho barwanya umuhenerezo, ivumbi rigatumuka, imvura itagwa. Byose turaza kubicamo tubinyuremo gatanu ku kandi. Yes, katwongera tubahereza ikaze kuri Rwanda Media Info. Nizere ko wakoze subscribe, nizera ko utarakora subscribe, nizera ko uyu ari wo mwanya kugira ngo tubashe kwana mu biganiro byacu bya buri munsi. Twagarutse mu makuru atandukanye abari kuvugirwa ahahoze ari muri Zaire, leta ya Kongo, aho amakuru ari tugeraho kano kanya ko igisirikare cya Kongo FARDC cyatangaje ko cyafashe umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC yatangaje ibinyujije mu itangazo nyuma yuko umutwe wa M23 intare za Sarambwe zivuye mu mujyi wa Uvira muri teritwari ya Uvira. FARDC nibwo yatangaje ko M23 ngo yasahuye ngo ibyari biri muri Uvira, ariko ngira ngo byaramatakira ngo kubera yuko ibyo basanze ari inyuma, kuko nkuko umuvugizi wa RFC M23 Barinda akaba ari ko yatangaje kuri BBC agira ati iyo mico ntayo tugira muri FC M23. Ni nkuru dukesha igitangazamakuru cyitwa African News, aho cyatangaje kivuga kiti iyi nkuru ivuga ko hari ugushidikanya gukomeye ku byatangajwe na FC M23 ivuga ko ivuye muri Uvira. Akaba abaturage benshi bavuze bati ntago M23 yagenda gutyo, kandi nibyo kuko mu bice byagiye bitandukanye ngira ngo mwagiye mubibona. FC M23 ivuga iti turahavuye, nyamara yabona ibintu bitameze neza igasubira inyuma ikavuga iti icyambere twe turwanira kwishyira kwizana kw'abaturage batuye hano i Kongo. Ariko kandi FC M23 intare za Sarambwe zatangaje yuko ko bizava mu nshingano z'umutekano muri Uvira, kandi isaba ko hajyaho ingabo zitabogamye kurinda abaturage n'ibikorwa remezo. Nubwo FC M23 yatanze igitangazo, imirwano yakomeje kuba mu nkengero za Uvira, cyane cyane mu bice bya Makobora, Remera ndetse n'ahandi muri teritwari ya Masisi. Abaturage kandi bari gutangaza yuko none ubu ngubu hakiri impungenge, kubera ko hakiri imitwe yitwaje intwaro ikiri kuri ubwo butaka bwa Uvira. Abaturage bakaba badatekanye bavuga bati nyamara uko byagenda kose abantu bashobora kugaruka bakaza kutumerera nabi, nta mutekano dufite, ntago dutekanye. Muri make ntago bizaye umutekano FARDC igiye kubacungira kano kanya. Mu yandi makuru kandi amadubu ya Sematama akaba atahanye umunyago wa system igenzura drone
bambuye FARDC. Kano kanya FARDC ikaba iri mu marira bitewe na system abahungu ba Sematama banyaze bashimuse igenzura drone yajyaga ibarasaho, ngira ngo uwo Sematama akaba ari general wasimbuye General Makanika ku buyobozi bwa Twirwaneho muri 2025, kandi uwo mutwe watangaje ubufatanye na FC M23. MRDP Twirwaneho iti MRDP oye, MRDP oye. Wakwibaza uti MRDP bari kuvuga hano ni iki? Mu rwego rw'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, MRDP bisobanura Mouvement Révolutionnaire pour la Défense du Peuple. Mu Kinyarwanda bisobanura umutwe mpinduramatwara wo kurengera rubanda. MRDP Twirwaneho kandi bisobanura umutwe witwaje intwaro ukorera cyane cyane mu bice bya Minembwe, Fizi, Uvira na Itombwe muri Kivu y'Amajyepfo. Uvuga ko urengera inyungu n'umutekano w'abaturage b'abanyamurenge, ariko leta ya DRC iwufata nk'umutwe urwanya ubutegetsi kubera ko ifatanyije na FC M23, intare za Sarambwe, cyane cyane yuko Twirwaneho ikomeje gufata ikubita hababaza FARDC nkuko mwabyiboneye yabashimuse system igenzura drone zayaga zirasa kuri M23 cyangwa se kuri Twirwaneho, ikaba yabashe kuba yayishimuta. Kano kanya abahungu ba Sematama bakaba bafite iyo system igenzura drone mu biganza byayo. FARDC kano kanya ikaba iri mu marira ivuga iti drone turazirashisha gute. Mu yandi makuru kandi General Neva akaba ari perezida w'u Burundi, akaba ari mu marira menshi cyane, akaba ari mu kiriyo by'umwihariko ingabo z'abarundi akaba bari mu kiriyo cy'ingabo zaguye muri Kongo ziri gushyingurwa, zikaba zaraguye mu mirwano imaze iminsi iri kubera mu Bidegu za Karingi ndetse na Gakenke, aho ingabo z'u Burundi zikaba zarakubitiwe ahareba inzega zigakubitwa na M23. Intare za Sarambwe zikaba zarakubise ingabo z'i Burundi zikazikubita zitababarira, kugezaho kano kanya General Neva akaba ari mu kiriyo ndetse n'inzego za gisirikare muri rusange mu Burundi. Wakwibaza uti imirambo y'abarundi bayikuye muri Kongo gute? M23 yakoze agashya ikora icyo twakwita nk'inyuguti yava kugira ngo batange inzira cyangwa se icyo twakwita amarembo kugira ngo abari ku ruhande rwa leta ya Kongo ya FARDC kugira ngo ishikirize imirambo abarundi kugira ngo bashe kuba bajya kubashyingura, kugira ngo M23 ibe yanirinda ikindi kibazo cyabera muri ako gace, kubera ko bamaze kubahashya barangije baravuga ati ntago mirambo iri hano yaguma iri hano. Nibwo M23 yakoze ikimenyetso cyava, hanyuma abatwara imirambo bamanuka Baraka bayicisha mu kiyaga cya Tanganyika, bahingukira ku cyambu cyo ku Rugombo barayikomezanya ku butaka bwa Burundi. Reka tubashimire mwebwe bari mudukurikiye kano kanya, mwebwe mwakoze subscribe tubashimiye cyane, namwe mutarakora subscribe ndizera ko uyu ari wo mwanya kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe nawe turayikora, ndizera ko nyamuneka wacikanywe kora subscribe ukore share kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure cyane kandi hashoboka. Wowe wakoze subscribe uruha agaciro nawe turayikora, ndizera ko uyu ni wo mwanya. Reka tubashimire, yari Giti nk'ibisanzwe. Ciao ciao.